Kua tīmata ngā kai tono matua I te tūru Māori o te Waiariki ki te whiu kupu, I te marae o Huria I te papa o Tamarā waho te tau patu tuatahi I Wainganui I a rātou. I reira a Hinarangi Goodman. But more fundamentally, mana stands for those most in need. The poor, the marginalised, the dispossessed. Now, I'm all about supporting Māori economic development. That's my calling. And under Labour, we can do that. Number one, there's a solid belief from us that the time has come that we can do things for ourselves. We don't need a handout all the time. Pako ana ngā reo o te hunga kai whakataetae nei, I raro I te tuanui o te whare tipuna, a tamatea pō kai whenua. Arahe mahātu hoki ngā kaupapa I kauhautia, e hāngai ana, mai te kore mahi o te rangatahi ki tauranga moana nei, ki era o ngā mate ki ngā pāmuhua kiwi, me te kaipuke rena. Hoi I te mutunga o te pō. We thought the World Cup was good. We're going to have a good scrap in this one. We've got some good batters up there with some good issues. So I think it's really encouraging, but it's the young ones sitting in the audience. Where have they come from? That's the exciting thing, isn't it? What I didn't hear from any of the candidates was the idea of creating wealth. To me, that's so important for us. As Māori, we must be empowered to create wealth. O te tikanga I ae nei ke roto I ngā ringaringa o ngā kai pōti hurinua o te Waiariki. Ko te hea o e nei kai tū whakataetae, tā rātou e hia ana. Engari mō tēnei wā, ka hikoi whānui hea te rohe pōti o te Waiariki. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.